Jafers come Nchebere kuma gisio bunge kia AUMITE kuma NTUURA ya GIAKI na kuringana na barua yetu mini mwaria wa garu ya rais Jafers come Nchebere ni wene kidetu ni rais gutuika Inspector General omwero kwa kanya kahila remote ambaye orioke nende uda kuma ni namba yua indi aidira kinenkero kanya kamili tandatu iret yerie dine dirikare kunogo kaburo muduri murioki na roro come Nchebere tukinyite NTUURA GIAKI na gutirima na akari amana acore Jafeti come Nchebere urande umbite kwithwa gitithwa nkathi na kwetho Inspector General ni mutongirio mugongo William Ruto aja akari na ndibonekana bena kugure gukwingi bakigonga muno William Ruto nondu bagukirie mwana wao Samuel William Ruto nkatho muno makiria ni onto bo turikana baturi akari GIAKI mbere come imwana wetu Omeru na imukario GIAKI athomete GIAKI primary aja na kwao ni aja kwa batu na kurio kunena muno ni onto bwa thirikari enadu erere ku William Samuel Ruto amwe na munini owe Rigathi Gachagua tora kwigwa kwa anene batora tutamenya tina ina turagwira ibwa gai Ruto ngogira twitete ngogia maana na ikome nwe na tegere antu ba GIAKI Pona na bang baru bara mwara nonto ba atu na to ibwa ga na maromba je to jakinya ne jana nde ya to tethie kome ura muiye kuma wana bwawe akarie kashiari ari askari nonto kuma primary school nendete scout no mungentu mono na nendete nguge wa mita A street manto jakona atije kwa nguge wa polisi ore twire thaiji amerongeka ari ainji kuma ndiko migitaranda menya kome ndamwendere na nkoroko yonthe mwita dadi nontu kuringa tukaranaia ija msio kwa mwendete muno nontu bangu gicia borarita ati tangu gicia kona nendete kuthingatira uma na tenda mantu ja ntatu nyingi cia antu cia winyangia kuringana bona ndi ibagwite komene tuto no rungika kitumi nandi bakona kyo kitumi kia mbere kwithura gitithwa nkathi mashokere nkatho nyingi sana nontu au akinyite ni bindie wengugi ni atumite atongeri ba mumurika bona muntu una kuwesa na kuringana na miaka itete ngugi ureitete ngugi asa riu ari Nairobi Police County Commander niongwite kia record yewe ni ambira kumurika kumira eguru bwega sana nonto naitete ngugi ninya sana amba bara bari Nairobi ninya sana omba ku badhiria bonde na inya gwita Police Training College Kiganjo na ritere ngugi ninya sana inya kungwa yokira sana monkada iji ni university Police College Kiganjo ni university riu kwa gwetikia o areta ira nomba gweta gatiga okiria raitira ngugi na ingwetikia police force monkana ndika okira ninya sana monkade ne ulimwengu itambulikane Kenya imbiye kome ibotori wetu na mwana wetu na inya cukuru twathoma we na nari na discipline nyenjega na mbuga ni atumite nya mwanka nyokira kinya uga kinyite inende na discipline yo yu bubwega bakimuria nandi ombe kunye kwithwa gicoka maturene na kugwata bangi njara na kubonerio tongeria na nandi nontu baba ukona kanya ijo turikane twina bojogu baiku na bathomete muno njo tuone twana tuyukirie nikenda gatigari gase na matuko jaro kethirwa tutimoyone jojo tukethwa tukirikane kwa maito jetu na itukwenda atumentere atanocia na arocia nontu gitine kiwa rigi kinene itukwenda amenta twana twetu na rocia na tanocia nikenda atiga machiara nontu ngome wetu agerie gutonyithia Ameru na Kenya bonde ngugine bonde baite bandikwe na UDA nini yone ngugi yonde amna bobo betho bakimgonga muno nondu bagutetheria waki GIAKI police station no GIAKI police station no beta gutwakira modern police station na I think then Kenya kuna few modern police stations imwe GIAKI enough staff ba security na ibomba gutwa security ndene GIAKI bobwega na mbuga ndene Kenya the best police station ne wakome GIAKI police station no miakire na ina kila kitu
na utete station ingi mbere ndakinya mbithira ya kijeu GIAKI station Nkiripotera World TV mbeta muthuri Muriuki.